Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wamukunia maleve motongo iwa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kumweta tawe president wa Thandatu wa nthi ya Kenya Kavinane Kou wa Vinyani wa kulene nthima wodi ya Momboni North kusakuwa muteti wa chama cha Wiper Kisoi Monyao nthini wa usakuwa ni munini ulauvaniwe kutoiwa mwei wa 11. Chomo kwa na siendondo sienda atasi ilie nyani endo mutabia ndo mukenga baya musiaite musumbi ola ukite ne mombela waende nono bailatese mwamanya hivi ne mweze hivi nitakwate ania ono ya musumbi ola ukite hata na niendo mukolio kindu kimwe ba muticho ne tokwete apa mombo ne tokwete aibo ne mokwete aibo ne tolisha mondo wito ne tonanga Kisoi nono takabalo ka Momboni au meama ilenga alene ama kitoto thekea tio mwezi au matu yake ngwe miwa ne cho ne cha nini MCA ne motonya cho sumbe kwa ne tokonga na chama cha Wiper ne tokonga na chama cha Wiper alama ya konga kwa mbona ina moko. Thank you. Asante gaina mwadhime na tinenga Kalonzo mwanya au meokamba adhiaketie kula zayu kila mundu atweke muskali wolonge onane wae ni musunge kila mundu atweke muskali wao tisawa moka matwete mbesa nitukanya matwete mbesa nituikata. Thank you. Na maumate yasia no kikuta chao Pangelani